Happy birthday, dear iNooro. Happy birthday, dear iNooro. Happy birthday, dear iNooro. Happy birthday, dear iNooro. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday, dear iNooro. May you have many, many more. 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 Happy birthday. Happy birthday to us. Happy birthday, dear iNooro. Wabere ni gucokeria Ngai ngatho muno muno. Yes. Ni haria atukinyitie. Yes. Ti undu ni wa wega witu. Ni turi na ginya colleagues twambiriirie nao. Yes. Na riu matire haha. Koguo ngwiciria wa mbere ni gucokeria Ngai ngatho. Githe tiguo. Wa keri ni gucokeria andu akwa ayothe na angĩ matarĩ haha kumania na munene wa INOOROTV uria urugamagirira manager Catherine Mohoro. Yes. Ari gathabarĩ hanini na andu aria angĩ othe marĩ field kuma andu a drama ithaga Yes. mĩciĩ ndogo aria othe matangĩkorwo haha na ithuĩ. Yes. Ni twamera asanteni sana ni undu wa wira mwega. Niguo. Inyuothe ni inyu mutumite tukorwo haha. Tucokerie Ngai ngatho muno ni undu wa aria matunyitiriire. Clients aitu. Tondu tiganio tutingihotete gukorwo haha. Nio matuma turiho gaciringi tukang'arauro tuona tuhana. Exactly. Yes. Yeah. Na muno makiria. Ni gucokeria our principals. Yes. Dr. SK, Vice Chair. Yes. Na munene witu Niguo. Mr. Wachira Waruru, Oh, yes. who is our MD. Yeah. Ni undu wa gutuhe this opportunity. Yes. And trusting us and giving us all the support. Niguo. We say asanti sana. Asante.